سلاف لسالا 2010 ترکیا کتبو بر تیشکین جیهانی گلک جاری او تیشک کشا دار بون جبر رویدان لحرم دبون اوین پیوندی دار به ایرانی و به اسرائیل به ارمنستان و به کردستانی و حکومت آک پارتی گلک جاران روبروی زحمتیان دبو و هشتا روبروی زحمتیان دبت جبر کشا کردان چونکو وی کشا کاریگری کار راستو خواه دل سر هلبجارتنین مهاشش خزیران بیت هبن. نبس اوه بلکو دموکراسیتا ترکیا لسر سرکتنا رباز نوی لحرم دمینتن و لسر سردریا انکاری دیگل پرسا کردی دمینتن. لبنیاد بروکینگز لواشنطن سی شارزایا لدور وی بابتی آخفتن وان جداهی نبو لسر وی باوری کو دست پیش خریا آک پارتی یا وکرنا همبری کردان سر نکفت. The Kurdish opening, it didn't have any concrete policy changes in it. وکرنا همبری کردان نگوهرینا سیاست همبر کردان بو و ننخشه که رگه بو بلکو برنامه که لواز بو هر چنده او جبو قوناغا دور نزلاله لدست بگا دیالوگا گشتی بو سبارت برسا کردی لسر همو آستین جواگا ترکیا دناف آک پارتیه ده و دناف پارتیان رکبرنوه ده و دناف کردان ده دجاتی لوی وکرنه هات کرنه پارتی نشتیمانی گوتن آک پارتی خیانت دکه و پارتیا سر به کردان دگوت او حول قادیه بولا واسکرین و ودرکرین رکبریا کردی لترکیا. هنری بارکی شارزای پرسین ترکیا و کردا باور دکتن اگر پرسا کردی لترکیا چاره سر نبتن ترکیا تنا نابت. Because there's a major transformation that's going on within the Kurdish community in Turkey, which I will. Çünkü ve guhastine ki mezin de bezava Kurdi de Türkiye heye. Le prosesa çaraseriye pırsa Kurdi eğer pişti hılbıjartın despê bike demek ki dirêj jere dibe. Çünkü ev hılbıjartın de Türkiye ki nû dirûst bike û jê re jî bibe qonaxekê ve guhastine. AK Parti dizane eve jere pirsgirêke û nikare behsa demokrasiye bike û nikare bibe listikvanekî karîger li herêmê eger mezintirin keşoya xwe ya navxeyî çareser neke. AK Parti pêdivî bi çareserkirina doza Kurda heye. Heta bikaribe rêbazên xwe yên derwa darêje. Tenahiya xwe biparêze û aboriya xwe geş bike. Türkiye navberiyê di kêşeyên herêmê û cîhanê da diketin. Lê bi wê navberiyê neşêt pirsên xwe yên navxwe veşêritin. Doza Kurdan ya Ermeniyan û kêşeya Qubrusê pirsên navxwe yên Tirkiyan e. Those are Turkey's own problems. Eva pirsgirêkê Tirkiye bixwe ne û eger hindek caran ne bi xeletiyê Tirkiya jî bin lê neşeya çareseriya van pirsgirêka biket. Divêt em bala xwe bideyne ser wan bi taybet pirsa Kurdî çunku ew dê paşeroja peywendiyên Tirkiya digel Amerîka diyar biketin. Peywendiyên wê digel Ewropa û welatê dî. Piraniya Tirka bawer dikin ku Washington nexşeyeka nepenî heye yan Rojava bigiştî bu avakirina dewleteka Kurdî. û her ji ber vê rêjeya neheziya Amerîka di nav Tirkan da her bilind e. Ev e rastiyeke û kes nikare vê ji nav saykolojiya Tirka rakêşe çunkî Tirka ji demê helweşandina İmparatoriya Osmanlî bawerî bi Rojavayê nîne. Başçıma vekirina AK Partiyê hemberî Kurda ser nekeft. Dr. Ganol Tol bawer diketin ku rewşa siyasî ya herêmî û ya navxwe amade bû lê rewşa civakî ne amade bû. Because the AKP wasn't quite prepared. چونکو آک پارتی بدرستی جرا آماده نبو دجاتی لوکرنه هات کرن جه چندین آلین جواگا ترکیا او وینه درست بویی که ترکیا ولاته که فرنجاده باش جه آلیه پارتین رکبر و هاتب کار اینانه لشکر وکو عدد پرسا کردی به پرسا پارستنه ولاتی وگیره داد دسر هموی را پارتین سرب کردان خودیر را گرد جدست پیشخریا وکرنه و وان چنه کره حتی گرجی نمینن و زمینه جبو چار سریه را خوش بد و راستی جی اوه پشتی را گهندنا وکرنه کرده دنگ خوان ندا آک پارتیه. دکتر هنری بارکی گشتی وی باوری که ترکیه بخواه هاتیه گوهرتن و ایدی نکاره بشری دوزا کردی چاره سر بکه چونکه دوزا کردی بویا دوزا سیاسی و جواکی. The struggle is moving away from the armed struggle. Xebata Kurdan dure xebata çekdarî dibe. Êdî Kurd rûnakin şerê çekdarî li dijî devletê bo wergirtina mafên xwe. An ku xebat nema xebata PKK, xebata siyasî ye.
تشت بالکش اوه کردان دست به دامزراندن بنیاد سیاسی لترکیه کریه و او نبتنه ده هرمن کردان ده هنه او بنیاد نگرده ای پکیکه نه و خوشی جی پکیکه دور را دگرن. جبو آک پارتی و جبو ارتش او بزاب گله که جی پکیکه خطرتره. زدباری و ایدی نکاره پیواجی سیاسی را گره. The real question now is no longer the PKK, it's Kurdish nationalism. برس راستقینه ایدی نه پککه ناسیونالیزم کردیه نها ترکیه دو قناغ که ترسه دایا بر بابا که کردا در کتیه باوری هیا که عبدالله اوجران و پککه شروانت آزادیه نه تروریستن. لعین دم ناسیونالیزم ترکی جی خورد بید و جخوا رازیه و دزانت انکره نه بس بیناسین به هبونا کردا دکت بلکو بحث هنده که ترکیه چه رنگ ولاد بید ولاته که فرا کلتور اگر جداهی کلتور هبید دوی مافی سیاسی هبید نه مرکزیات انکره بحث فدرالیزم لگوره هیا شارزا پیشبینیا روشک خرابتر دکن جبر بلند بونا پیلا ناشیونالیزم تندری لسال 1990 جمارکا مزنا کردان جبر برنامه حکومتی یه دیجی تیروری و جبر روشا آبوری رو کرنا باجارین دین ترکیه نها زاروکنوان مزند بن. The children of these refugees who are now 17-18 years old زاروکن وان پنابران کنها 17-18 سالینه به هد تندو تجن. بزاری و به هویه وان بسینوره و وان باجارن سلانسر ترکیه برسکریه کنه. اوه زمینه گلک خطر درست که و پارتیین کردی به اشکری ده بیشن. وان کنترول لسر وان خورتان تونه. جی آلیه که دیوه اف پیلا کردان بر به باجارن ترکیه و بزابن وان حتی بری نها ریل دهات گرتن. حتی نبه نحزیه ناوبرا ترک و کردان. لنها وصلته و کشیان پچوک ان خوجیه مزند بن و دبن کشیان سیاسی یعنی اجتماعی. What brings them together is this, they're quite clear about their identity. بله چون دگهینه ای که او گلگ روحنن هم بر ناسنامه خواه سنور ناسنامه وان جوان را گلگ روحن بونه و هر وصا باش دزانن داخازن وان چنه داخازن وان جواقات ترکیه و حکومته اگر او کوملا و یاریزان جدا بن لی ناسنامه کردی جوان را گریدانا بهزه. ناوروکی پانیلا لبنیادی بروکینگز لواشنطن او بو که ایدی پرسا کردی نما و در کریبه ده باشور روشلاتا ترکیه دو اگر حکومت و رکابری ویکشه چاره سر نکن ترکیه تنانابد.